Okay, yeah, that's it. Say what Japan na only Eddie input. Thank you so much. Na she yes 7 no Eddie amount. It me breakfast, lunch, dinner, na bibiano. I poke crowd. Kama crojen. Na akona ni me Derrickson Kizito on this episode no. Yeah the Donzo ehun sem kufa show. Ba somwo. Editie say utimi etwen South Africa trip on so me the hun sem kakra ebetu anim. Changes biaba na yɛde ba abɛsom na bibia ayɛ kama ɛwɔ dwumadie sonko kwan yi so na enema ɛkɔsɛe medicals done medicals first part okay yes ni nyina no pepepe ɛkɔso recordo mede somo na yatoa so akɔ yanim coach Karim Zito miame of Kabute yes of Zito super fantastic top notch coach as you see ade wagye atum sɛ yɛn kwada yɛn so enim hwe no onum adwuma yɛ no Patrick Asidi de onfa no nkonkɔbɔ nifa so biem yeah offer ɛno de oyɛ sa abantema fo ma no market women no mu nyina ni nye ho but yes sisi a wagye atum sɛ obama Patrick Asidi wayɛ great player on the left or lateral so na bibia akora nti offer Zito nso ɛnra yɛya na yɛkɔyɛ sɛ oh no offer kra monya announcement mi hu sɛ ɔtoa so ana ontoa so officially kotoko in about split of seconds ube say official announcement no aba 2 years contract I tell home painting kwano of Zito agiatum was sign she and then I official beba intime de two drama na when you chefa Eddie from Coach Zito giving 2 years contract as head coach and no a headline to honor na etina now so wasum no who sampa mona ono kabo mi breaking wa ha into officially aye hu de da but nei mpanyufo ene na wie bibi o de pen see so na black pen and or the sign kama na pen ni tinitia so crogen and etini ekos me de hu nchiremu bro morofin donzo enkrofo be share da ye dede se osako gini me pa cho mi nua gracious kram reporter so de kakra pia so se o okobua no niam no abanam na niam ya beboa no de oba be beauty pageant na mpaboa de se no ani boot na top and down de be se de kotokwa ma bi se donzo no nko ba bia atifo otete he ya onko be bia take it boy dion Africa to Africa no hwe na wo de o ka se abebosa aka na o kona se obi koche ne kwam so onko bo halfia anase sequence ana odun kran na Pobiman FC esonu mu a na ekoken asem se onko ba bia misro yenuanom Steve Wonder mo ni nuanom de day bebrebe enye no kre onko ba bia owaha okumase yes na me the details bro no so assign a contract me de hon sem nyina no somo na yetimi ato aso akoye ni but shene so ema me say new sponsors for Asante Kotoko eye be but net 3 ene ebe on villa na 3 Tom Kruger be kan say 3 ena ye on villa Bodukwan multi-fruit enkranza eno mo woton no munua ne de no bruta ya hu video da okone kwhwe but we me de teaser ma wo mo na de pure pineapple juice we aba ena apple juice num ne mango num obi se ne doctor se ma me num juice eye pa wo de ne ye nam so kwa American yo cranberry dry fruit and crofo we ye ni ye nom na we de bi nie wo mo so de abrocha ba Ghana new Kotoko sponsors no ye from Bodukwan multi-fruit processing limited no mo na de dry amango yaba amango a yetwitwa a ye dry papa bi dry coconut omo na de aba enti nkonko gina o ma bra ne mokube na afi na de ne mfifiri kogum pineapple nie pineapple mango ene ne coconut chip a cocktail papa bi wo mo a new sponsor for Kotoko Asante Kotoko officially every bite be a freshness a de ma wa enya ketua na yewia ebenum suo yenum suo a new Kotoko nsuo a ye ba benum nie ye fe ne Le Country mineral water America for kind water omo ya kwadro tan tina obeka no se la enti water ene nei omo se enka ne dia Le Country mineral water a new sponsor for Asante Kotoko ye nche ho nam se your stories dewa se ye de esom wo no achi ye be send momo ye betua electricity bill ye betua bibia accounting firm kese new app aba obi agiatum otumfo se tutu asan ase Kolba Ghana Limited Koruba yes woman and asu mu akotoko yi ebe sponsor into 3 major sponsors the groundbreaking and amediama wo kama pa
omo head office na akotwa anim ho de ama no hwe bi ma me na yen consem so ye ko anim ye bo ye tuhiri morofin donzo eya abranti a ye ofri Guinea ye di nkan ye ne ho nsem wo ha kra ofri so Baila ene ade nyina ye de ama nti yen se bre ne ye di bre ade e wa ha Asante Kotoko new player no my young breaking news amount bear na otwini eda e ka so ba bedru na de nti asa akọ echi na yesa ye breaking news wo amount ne say ye nuanom bi so okọ Guinea e kofa ne bag aba na me pa cho ode ne bag buy ode ne boot buy ode ne singlet buy ne bibia buy say wo so okọ no onkoi me pa cho ya na ye sha ase nti say chemato bi aba ho a ye me correct mamo ye correct amamo say and some Steve Wonder and then a chance to domo Kenyan and yan cre on call baby o kumase me no ka say Krachia ye won January 1 1998 27-year-old left winger and attacker and afi forward no me pacho we really first part of medical no nkran ho do mienu and Asante Kotoko and no ayo na first part of the medical no we me no ka say we no krojen na omo hwe no EKG ebi kan ECG omo hwe no na nakoma no omo se ebo correct bibia fenchem ne blood pressure level no level ground good kama omo check in sugar level omo se akwa sugar yiye eni soro eni form ejina mfimfin neutral bibia correct krojen was sign a contract tie first part wayo na akade beba abonti amu ahu nti na ye ka no na sisi ade tell say last part nyame boa omusa ade ne beko confirm no chena me ka chena Monday last part of the medical no ye ni mprenu yes first part of the medical completed done and dusted last part no nyame boa on Monday ena no so obeko na wakako wie no krogen no de physical kwa ahanti no de ontimi mfeli de hia pa na wan feli a wa pass na komamu de ni hia yes yempem wanko kanu sembia anti bibia o ma check ne kama bibia koso a yempese fadigan sembia besi okumase enti morofin donzo ewie na koma de ni moja atwetwe de bibia blood work done bibia correct na de aka ne de enti no asan no de aka na nya bibia sa no de pejadade fato yesi ni ade ena omo assess na no awie payenti bibia ya krogen ne namposo so wo mo correct ahwe ne ma kama ya bi o ma hwe no correct sana esitie nyame boa 3 years contract eni enim se obesign na bibia timi akoso ewo mu na unveiling ebe follow kotokobe special unveiling ena dia ma morofin donzo okay yankwe anim enough ewo donzo ho no ena masa komanim dia any sponsors and also my announcement amawe coach Karim Zito offer Kabute Miami offer my dear nyina offer coach NNA ababeto just said the car so be sign 2 years contract amakotoko no bibia aye french one so enra enwumre ha tron anopai wo hwe musa biem said wo yore na ya ampa eye bibia 2 years contract signed sealed delivered no akasa kotoko de beto na deliver amoahwe nti offer coach ene mpanyufo nso ene na tenase adi nkomo se offer na esa wo track o system no yi kakra bi ni ade anti offer wa acknowledge nsem ene mpenten kwa ye tie fa Patrick Seed ho no se ye mfa o number 3 a oni mbobo enkonkobo number 7 offer nso ate ase ama ene ni 2 years contract wa je atum wa sign kama wa your new head coach ya Canada but I official no and also esi twanam to so na brebo no nkunimdie won kwan ni mu na ye ko South Africa na esenka Monday eni to free Kumase na yikodru enka ya da ho kakra na Tuesday enka ya airborne a fly to South Africa me ba chokotoko officially nyame boa ye be free Kumase edabenada Tuesday morning akukọ si akukọ ninkan kani yekrom akukọ ninkan ka ni bi ena kotoko first car yede kwa bus no straight to Nkran until Tuesday any bedru na yedru Nkran ho Tuesday na echese bibia da di pife se yede anwumre flight ena ekoye anwumre flight dia na South Africa Airways ena no se yede ko etu anwumre no nwotwe enti etu anopa efiri Kumasi ahomache akukọ se eje ya
drew Tuesday nyame boa anopa no a yetimi nenam kakra na players no twen kokosa twa pia na anwumre pokekraw we nya transit sembia enye Ethiopia Airlines sembia there is South Africa Airways atwa so akakopie mu South Africa precisely na ya en route to Durban na bibia akoso nti OR Tambo you drew ya Johannesburg ya link up with flight outdoor Airlink local flights back na the Airlink no akakopie bia your friend is a Durban na bibia akoso na eniema awie penti Tuesday and Abu Sekotokobas na 12 juso ekwan so adruku bas hwere so ewram kononwo new koforudua no boamunye yes na ekonanim sa na akwakodru teacher mante na wram won kran pan na afa airport ntwa so ho na nanwumre Tuesday na nwumre ayetu akopiem South Africa OR Tambo na chese bibia awie peye munti by Wednesday there na ya hit it down bia your friend is said Durban eno nchimu kakram de ma mini akote de wunim so apra Emmanuel onkobi yes nyame ne wo nti manu nso ono nso wapra onkobi ene de wunim dada misisu na ama abro Joseph ono nso nanka ne nana di na bro kakra nanso abro bibia awie peye ama ne nana ntimi ani na bro mpanyimfo atimi ahwe so akorrect ne nana kama nti abro betena fi na otimi access ni njuna ama ne ho ato no pan na yeba na oni team na kabum I training ti ablokote team omo out due to injury na apart from the obia ticketing I ready obi o mata bia ekobia no nso enchimu a yade ma yenetiefo ewo mti yes several nice shot enye tententin bia keterese enye dudu rewra ensam no dawson nti mamu no tot emaw etse anopapetisi no na unya okota rubber waje ode kakra na ode agu from high asante kotoko hub bia your friend is GH Live Studio nemom enkrabata yadrusu e asante kotoko bia ya to din se ayembobo no sports and am the grand stories ni nyina no mountain temps tumrika neko Kumasi City Mall na 3 new sponsors no I ready eburu 3 by na 3 na meeting aka se ye unveil na kasia pa ne de na ase 29 ede mmia so ama bibia akoso krogen yes na yekutu see bam enti ade somo na wahwe kakra de amami yes new sponsors no and I'm sorry atoso amano enjoy kwasa ye ka cho say subscribe na ebe kasa nkurimdi ku yi bi na yen fansem pa no engu q thank you so much for watching. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?